I'm sorry. So, it was all right? Sabánram. Vince, go isteach ag na dail sin sa radio pobl agus aberlob shape cinn chur pen. Seo, mar atá an scéal ná ríra. Oh, Vince, fá cup an té gom. Mar a dúirt mé leat ar ball. Shape a chur í héin. Rudí mar sin. Agus ceachar lach sí leis sin. Oh, fuair sí seach ceart kilóir. Ní rá sig sú leis weimse. Dhear a ní. So taibre cho lort mach atre. Gón you're in snach lovers tiff. Hook sé gos an fancy raid agus bí I go maid an ein. Well, Katrina. Nach tú an Colleen Bora. Sean ar sin a thuirt gadí aramsaí. Ní sé duna bethe. Credí imime chéasa a hadathe. Nis, sulige go sé. Ó sé. Tá mar seans a bhain de níidirne insint. Godanach an tarige sinnas. Chuid me. Ó tá. Briske seachlaid? Let hell. Briske seachlaid Sonia. Oh. Sacal taig me. Sacal seo? Ach, take you. Mar go chaman ar an pobla le reis ar a grús. So, an job sin cáil in the sham. Húchas se. Agus tá man an fire extinguisher úsáid. What would have been nachhol to say, you know? Jam. Aye, well, while Bernie got hurt in the spare. Bernie. Yeah, come as Garcharin me to a can't like Katie. So, Punjab good, but say hurt.